З тим проєктом городом і общином ще дава можливість, že bi še predstavili na tižnjovim urovnju prez da skeljo rozlični temi. Mi smo na našem internet sajtu koji se zove www.serbianpuzzle.rs dali prostora lokalnim samoupravama da se prvo sagledaju iznutra, da vide šta je to najvažnije, šta su njihove najvažnije karakteristike, a da nam onda proslede odgovarajuće materijale i da promovišu od svojih istorijskih karakteristika, svoju naravno zgradu opštine koja predstavlja praktično kuću gde stoluju domaćini tih opština, zatim naravno mogućnosti za investiranje, neku značajnu manifestaciju koja bi eventualno privukla one znatiželjnike koji bi došli nešto da vide i kao jedan začin gastronomski specijalitet. Того тижня представяше община Вербас, а домашні представили своє вигодне географське положення, торговинські і індустрійні зони, а тиж і ефікасну адміністрацію, co по їх думанню твори барз атрактивну локацію за інвеститорох. Тиж так община афірмує етнологійні, сценські і подобово вредності народної традиції на просторе Войводини.